Anyaket din aya ambyang kaskala insarwat buayan numagnakapak kapak kang buntog mo kasla padulang numadamag napna panam ay nagaburudak kunam ngem ay na kanaduktalan ulong gapo kinaggapuan. Idi nagtatong ni ilong asala kung sapay kupo inabim inoy uyaw mo tadi maikarit libnos mo wen napintas ka apod no imaragan ta buok mo tapang alaya tatapan tangke ka numapasigigan. Ayag naknakem kaampiang putte mong takinaampang awan makuna adulyanan nubaw ingem ti kulitan patong mo di mo ikini talalong na agduriri agong mo anak kabistrat kaslanag belat alalat. Ay wen nagpintas kan ambyang inkuyog mo ti alkansyang tagurong mo bilidan ana inaw iti daligan agboy ungak kastat kungam iti timburog tay tatyan ngem gayam isut ganan siyam iti beer house anaggapuam. Apot Diyos di mo ipereng na kita matam parong parking di mo ikagrad por pabor takudil mo na agkago saan di nakngad gargaryen itarok kapi ang ipen agday wanak pang na asin kapnudinat batibaten. Ayag naknaken karampian putte mong takinaampang awan makuna adulyanan nubaw ingem ti kulitan patong mo di mo ikini kalalong nga agduriri agong mo anak kabistrat kaslanag belat alalat. Ayag naknaken kampian putte mong takinaampang awan makuna adulyanan nubaw ingem ti kulitan patong mo di mo ikini talalong nga agduriri agong mo anak kabistrat kaslanag belat alalat. Agong mo anak kabistrat kaslanag belat alalat.